I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan gameplay na mom kanalu. Danas opet igramo Minecraft i kao prvo, ovo je prvi video posle nekog dužeg vremena, mislim da je prošlo i 15 dana od zadnjeg videa. I pokazat ću vam što se sve promijenilo, pošto sam igrao dosta Minecraft, ali nije mi se snimalo, jednostavno nije se htio snimam na silu. Kao prvo dodao sam ovoga konja ovdje. Napravio ovo kao ovaj prostor za njega, dodao to te kao bale sijena i dao ime konju. Jabučilo. Možda će vam biti smiješno, pa i treba da bude smiješno. Ima i ovaj dijamantski armor. A ime Jabučilo zato što je to ime jednog konja iz jedne pjesme koju smo učili u školi davno i onda rekao kaj da mu dam to ime. Ovdje sam dodao ovaj stup, tamo kod onih farmi se ništa nije promijenilo. Malo sam doradio krov kući, ali nijesam do kraja, nije mi se radilo oko toga, nijesam imao baš živaca. Ostalo mi je još malo znači do vrha i šta sam dodao, makao sam onaj, kako se zove, vodopad koji je bio ovdje i napravio ovdje kao jedan vodopad lave i sad zapravo nije vodopad lave nego lavopad, možemo ga nazvati lavopadom. Znate već što hoću da kažem i vidite što ima gore. Sad idemo tamo. Jer igrao sam prošli vikend dosta. Nisam znao što ću da radim pa rekao da igram Minecraft, ali nije mi se stvarno snimalo. A na silu neću snimat. A ovdje sam napravio ovaj Nether portal i ovo je očekane kao smatračnice. I ovdje oko Nether portala ću napraviti neku nešto. Samo vidim. A ništa, zvoni mi telefon. Dešava se. Šta ćemo da radimo u ovoj epizodi? Pa, samo da pokažem još šta sam vama dodao u ovoj sobi za enchantovanje. Išao sam malo istraživanje ovog svijeta i našao sam neke knjige i stavio ih tu. Sad napravim cijeli krug. I da imam i ovaj armor od dijemanata pola ovaj. To jest imam prsluk i čizme. Sad šta sam mislio da radimo u ovoj epizodi? Mislio sam da pravimo piramidu. I to na ovom prostoru ovdje koji sam očistio. To mi je trebalo baš onako dosta vremena. Ali eto, očistio sam taj prostor i planiram da pravim baš veliku piramidu i da bude nešto više u stilu onih majanskih piramida. Ali pošto ja tu piramidu pravim prvi put neće biti ništa komplikovano. Ovdje sam već bio stavio neki kamen da se peče i ćemo toga kamena i da pravimo. Znači kopao sam kamena dosta. Sad ćemo stavimo taj kamen da se peče. Evo. Ovdje ima nekog metala. Samo stavim metal ovdje. Metala ima stvarno puno. Da vidimo koliko ima ovoga kamenja, znači da pokupimo još malo. Pošto planiram da ta piramida bude stvarno velikih dimenzija. 100x100. To će stvarno trebati puno kamena i stvarno će trebati puno vremena da se završi, ali eto. To je zanimljiv projekat. A nijesam vidio da je kod nas iko pravio piramidu u Minecraftu. Eto, ovdje sad ima 100 blokova, samo da vidim da li je ovo dosta dovoljne širine. Sad će mi trebati uglja, prvi put kad igram Minecraft treba će mi uglja. Jer ću morati stvarno da ispečem masu kamena, znači koliko što treba, to se bude ogromno, to će baš trebati puno kamena, ali eto, idemo sad, evo, ajde počet ćemo s onog tamo kraja. Znači, počet ćemo odavde, pa ćemo mi to poslije da malo raščistimo, ali eto krećemo odavde. 1, 2, 3,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Samo vidim do prilike, a mislim, boga mi da neće možda stane ovih 100 sa ovim. Znači, bilo ih je 10 i ovih 64. 74. 74, 25, znači treba poređamo s okremenji samo da nam 2 ostane, dobro? Da ne moramo da brojimo. Definitivno neće stati. Ali nema veze. To će biti stvarno ogromna piramida. Ovdje sam bio počeo čak da pravim prugu. Sad možda je to i pretjerano. 100 puta 100, ali nema veze. Mislim, nije možda pretjerano, jeste pretjerano sigurno, ali mi ćemo da završimo taj projekat. Ovo treba biti nešto specijalno. Gledao sam nešto što niko do sada nije radio, barem da ja znam, nije niko pravi piramide. Vi ako znate da neko jeste, napišite dolje u komentarima. Sad ćemo samo ovako da postavimo ovu osnovu nekako, da imamo tu osnovu. Naravno će se razvući na masu epizoda. 100 blokova je baš puno ovako kad se naređa. Ja se čeče misli da će ovo biti i preveliko. Ali eto, prevario sam se. Idemo ovako malo kopamo. Evo ovdje već imamo blokova, ne moramo ni stavljati. Tamo ćemo to i potrijebiti. Nam treba ovo ovdje očistiti. Biće ovdje posla, tako da ću ovdje sigurno imati jedno 5 epizoda oko ove piramide najmanje. A vjerojatno će biti više, ću 5. I rado ću ubacivati nešto između, neću samo sve te epizode. Neće biti ono 5 epizoda zaredom kako se pravi piramide, nego će biti, ne znam, jedna će biti kopanje, pa druga piramida, pa opet, ne znam, istraživanje, pa piramidi, sad tako. Da vidimo, znači, ovako. To da popunimo. Sad, znači, od ovdje je bilo, ovdje jeste. To je sad 1, 2, 3. Sad sam se malo zeznuo, ne znam gdje je tačno bio kraj ove piramide. Tako da ću ja sad najvjerojatnije da napravim pauzu dok ne prebrojim sve ovo. Zeznuo se, jesam stvarno, to nema priče, ali pravim pauzu i nastavit ću čim prebrojim koliko je ovdje bilo blokova. I evo me nazad, znači napravio sam to. Sad je tačno 100 blokova i šta sad treba? Treba 100 blokova u onom tamo pravcu, sad sam ne znam da lakše mi na ovu tamo stranu za postavljanje tih 100 blokova. Ovo će stvarno nešto, gledam, biti ogromna piramida, ali to mi želimo, da? I mislim da će mi trebati jedno 5-6 godina da je završim. Ali u redu. Sad idemo samo da prokopavam put tamo. Inače, ispekla mi se dosta kamena. Mada ja ovo neću vjerojatno ne koristiti sve u ovoj epizodi, samo ću započeti. Onda ovo vracimo ovo
ovdje i da napravimo taj put kuda će da ide ovaj zid osnovni. Mislim da sam već prešao uveliko, ali ovo se misli za ovu livadu što sam raščistio, pa je trebalo još ovoliko. E sad je ovdje ovo jezero, ajde da stavimo tu. Da, ovo je sigurno dovoljno. A probat ćemo da to ispunimo i tamo će pasti mrak. Sad se ja ovdje imao tačno 136 i 64. Tačno 100 blokova, ali pošto se ovaj već računa kao jedan, taj ćemo jedan da maknemo. I idemo da postavljamo blokove. Sad izgleda ovdje trebati još da se raščisti, ali je to. Da, sigurno će trebati još. Što samo treba sad uzmemo ovaj jedan još gotovo. Pošto se ovi blokovi kad se, kao što vidite kad stavite ovaj blok, da ga uništite, on se pretvori u kabel. I sad moramo znači preko ovog jezera napraviti tako put. Ali nema veze, lagano. To je bilo samo neko plitko je za jece da ide neka rijeka. I pa odmah više vremena, dobro, to bi se brzo napravilo. Ajde, dok stavimo ovo. A vidite, treba u dubinu. Pa dobro, stavit ćemo mi ovako. Nema veze. Pa ćemo to poslije. Ovo ću ja, kad ne budem snimao, neđeno napraviti. To jest maknut ću ovaj, kako se zove, maknut ću ovu vodu. Sad ću samo ovako da popunim ovim kamenjem. Eto, jedan. Ajde, treba ovo samo ovdje raščistiti. Evo. Eto samo još 5 blokova. I eto. Ovo je stvarno ogromno, ali potrudit ću se da završim, ne znam zašto to ponavljam toliko puta. I sad ja treba idem na kuće, pošto je to malo dalje, skratit ćemo i ovaj dio. Eto, svanuo je dan. Vraćamo se sad nazad. Da dovršavamo ovu piramidu. Evo ovdje kosti s skeletonom, da će mi tu bude mišao za dađem vuka, da ga pripitovim. E sad kako sam ja ovo zamislio. Treba mi znači lopata, a mi vam. Čistit ću znači, tako sam gledao te strane YouTube što su to pravili, a i može se tako praviti. Znači još jedan red ovdje, pa na taj red opet red kamenji, sve tako, mada sam ja mislio stavljam zemlje da bi štedio kamenja, ali nema potrebe. Stvarno, kamenj se dobija baš brzo. Samo sad da bi označio kraj ovoga. Znači ovo je ovdje kraj, stavit ću tu jednu baklju. A sad idem ovako da počnem da kopam ovu zemlju. Sad ću ja ovdje iskopam do sljedećeg videa. Ali eto opet kažem, mislio sam će trebati mnogo manje. Sad treba popuniti ovako jedan red i opet na ovo stavljati sljedećim
To bi neki vas vjerojatno radili sa zemljama, ali eto ja sam gledao te kako da radi ovako, te youtuberi da radi ovako, pa ću ja. Aj stvarno, opet bi trebalo tu zemlju micat. Ne bi imao ni smisla. Idemo na ovako ovaj red. I sad opet se ovaj donji. Brzo će se potrošiti ovo malo kamenja. Aj opet ovo će treba zid. Ne zid, ne treba misati u zemlju. Dobro. Znači polako. Eto ga. I sad kako će se ovaj ćošak ovdje da počnem samo. Da ovako ide. Pa nešto razmišljam koliko je ovo taman. Do fakulteta ću ja ovo završiti. To je još jedno 4 godine. Najkraće 4 godine. Sad ćemo samo ovu stranu raditi. Nema potrebe da ja sad idem tamo da vam pokazujem kako gradim ovo, sve je to isto. Napravit ćemo znači samo još ovaj red i tu će se završiti epizode. Treba micati ovu zemlju. Skratit ću ovdje video da se ova zemlja ne makne. I evo makao sam ja tu zemlju, mada nisam. Sve treba micati ovo, ali eto makao sam taj na red i samo da ja ovo popunim pa ću do sljedeće epizode i to napraviti kako da. Znači sad treba popuniti ovaj red, a ovaj ispod ću ja da maknem jer je nepotreban. Sad idemo ovako. Mislim da će ovo na kraju izgledati super. Pretpostavljam. Šta je ovdje sad problem? Mi se lopata istrušila, zato sam i predstavio da kopam, mislim se iskopam još malo, ali ne nađe puno zemlje. Pa može, mogu mi sad ići nazad. Ajde idemo još ovo i to je kraj epizode, upoznao sam se sa tim mojim projektom. Nadam se da vam se sviđa ideja. Moramo maći. Na kraju će ovdje po sredini da idu kao one stepenice do vrha. Znači na vrhu da bude kao neki... kao neko svetilište malo, to su obično maji malo, neobično su uvijek imali na vrhovima tih njihovih hramova. Ovo kad maknem i... to je to što ćemo raditi u sljedećoj epizodi, vidite pruga mi je išla u da malo to da pokupim. I da to prebačim na drugu stranu. Ne može da ide tu dalači, dobro ići samo okolo. Mada vjerojatno će do one pećine tamo sprovesti. Jer ovdje mi nema nekog smisla, gdje tamo. Sad gledam.
Ej, nema punimo rupu ispod piramide. Ovo ćemo ovdje da punimo za njom. Neka stane vaš klinac. Evo isporišli. Evo vidi ovo. A ova trava nekad napravi problem. Da vidimo tu piramidu, koja se zapravo vidi samo polovično, ali evo vidi se tu padohođe. Ona pojest nešto i da ima hrane. Šeće, nema hrane. A ništa ne bavit ću sad nešto da vidimo tu piramidu. I to bi bilo to, pozdrav do sljedećeg videa.